Talo mi di long ka jan guama ko channel leben guakel ka YouTube ka nuer online chilo te za long jananda mandun shankos nya gala yanong roi guama ka YouTube da mashal nuer online wala cha guru to ba ramkel ka gospel artist guran ka gadan ka damandan mashal galwa match dol chadit lo ko cha kwene ji se japan ga dit malara jeno goy niindi take ji kwene Jesus did mo did kal mo gwalong mo she dedicate ke sha kam kwene Jesus no hedunde kula nyon ja kon ju mono to goy niindi take Jesus mo no ke amene nei ti jidwere ntama baje jakoto bo lat kon ka gwam shek galwak chilo da tesko chiben gwama mero lane dialo kon tin len ka roj me kejen tuktiang amena ya gwa han inshallah galwa ana shet ga mashallah la ram kel ka gospel artist ba da new file je to chende tanon ajan paston ka ngoy minindi an chaja no ko ba kwar no ko ba ja fwan ke tek da ke lu ajan take new song ta kamra ran ta mi shwale goy minindi muguri di je kanor online te video de ten kata la tangari de bang te ten allow you de gwa shilo dantes jan dana shikon len kadamandan ngalok eno share video share lat ke gwana mal studio video mo share lat ja ka YouTube already lara je shagoro gospel artist ke new gospel artist galwa maidol goy mitte di ki goy mininde tika kwene Jesus mo well galwa ka chilote the long ko she brief introduction she lat she laro to she tedu she kam kwene Jesus she jan gwa kadita me ladi ki chage janga je ngi Jesus no one she Jesus she accept to akwaru akozdu ka kandu ka shadan nagba ka kui ko ba kante ga bijeje ngum char mo me kamdir ma kamjara ki nguchi bere take do to bijina gospel artist ki be kwer be ja ponye ka di ya ala dor sira na kamrar ba ala din me kamera la ja kamrar ke reason and I learned many things we mon take it ejected to often gweje to je ka war kana changdar liang to chrodin lot ka war kana changdar so an la na kwar ni je la ne jata loi ko cha chak ka chala ne chang we mon ka yo ba take da managing ba mishi le ne ker ka run wangbo akini long di ko di lar ta loi ji ma an karwada managing ba me long rod ko di kwar ne ji se di lar ta loi lar ne ta loi da ke di go shilo dantes cheka me shaling on wo generate lar ne tesloida lar ko ne Jesus tesloida kadin mala jalaro agoy menindi take ji kuzda wow adin ngwa ane liakte ko ne Jesus ko shi team tell order long ne the young man gwejo to mishi kos she dedicate right take do there je ala future begin a bright ideal buko go exactly chiro bi engage katiko kente bi charo bi nyon there je dey mo gwan nyande lat kanwar community ka dey mo gwan jen dey lat ka kwena kos tala to mi le dora len je kwena kos kalen je karodo ko shawoto tala me ken me te reward take a reward mo burana jekta okay shango ya chi bang o budor bije jek run chi kuma chala to bana kante bana jek wa kante jek ke reward mi chi le long on time chanka lu ko ni jisaben ngo beto ko ji
yes biran ba kan tege be lele be jek antama ke jan gwam bana di bana jalen kada manda na galwa match gospel artist galwa match ke gada na galwa match di de gwam mi chale go mi tedi bana jelin kel ka bana je judge bokel bar wante ngore la ko na jesus bana kelling mo be captain ngado to jin gwandwere kula jongi jesus so a go mi tedi tige jimo no ke amena gwandwere me shetka de kula goyment niindi ngoyme chan jeling together bana kulu ka rider dien bidamanda na galwak bakon lat mandana lel to go yo ke kwi basnetin jakambratin ko chalara goymetedi a bomtedi a longmetedi at a loy niindi to gaji jin ko ne jesus well telo de long cause did mugwana me sheme lara to lar ni telo de ka tok la ni telo de dio je take mo dien bo me belen lat bo when yam and chan dir me chan link together god thank you galwak lek to ko ne jesus amen yeah
chiloi tes along ka chiloi the tes bo ka kwene Jesus chiloi tes bo ka yene diala te online ke jen government tama gwa ngut kon kel ka damanda ne galwa gospel artist ngut kon kel ka je manchi di de makamra go imitedi shode shale galwa my dol muguru je bodi je ka Facebook che gor galwa my dol ka muguru je ka YouTube bodi shek chal galwa my dol mantene jentene a gospel artist am lat kon right kon kidimentam lat kon nying right ko sko to michi young men michi ke involve ka kwena Jesus like in kwena Jesus they problem to talk right dan kon ede nath de ka kwa ko michi garden wan chi ko chikene ngach de jek de ka kwa ka jan gome galwa taka teach kel me de take ja antama shi gome tedi shi ko kamrar mishi laro to lere no kwene Jesus teslo chi kamende rande kwene Jesus de la teslo take di do dien mishire ala ka kwi kwene Jesus nyok me baling ane ko la fan kene content la ngaska kwene Jesus cheka ya te di do dien ten di de mone cha thoka telo kan record ne je ki kan la ne je ke studio ya me chala de de yene link yeah even bom gor you know de ya kam sample ba me tot ba me de kedie ba gor liang minni kida ma lawe second song lawe te loy de halya te ka kus ke ho chakan karyanda hallelujah ya te kji ke ho chin kusda so jen namone jen second bukulo banone ke kwiko point kono kut ko malare jete loida aliak te kut and le aliu ke Jesus ka Calvary ko kon wal ka garden obedient cha kon kick out kon human being ne chu kut ya kon to go ready so cha kon kam Jesus Christ ko be liu ko kidan ko ba kon loy mara ka kut to kon ko mi chwala kan te mi shi le gwa already bezil waka salvation ne jen te ke dir mo ne ma kwala ke ne ya gwa jen shi kon lingo to time dan cha kon kick out ka garden away then allo ngay kono to si kon duer chana lat ke medane shi ef kana dem gwandon dan kana mandon dan me shi ke de do jati kana cha ngay kon story ke Genesis ke tuk shakawa eno ko tok cha kon kick out yes cha kon kick out already ka kuji mo ko cha kon kick out de je she de luno de kon chu jen ne shi kon kwere Jesus she kon ngatien no mo listen kel kam ko en Jesus mo no kon listen che kame che Jesus bungun ko kon lo mara ka nga ka ja so jen di dan den anta magalwa ka che lo te the long ko to jin team ko en Jesus right te ga do che ko man chalar mandan young men to one reudien okay she ko engage ke te gol chen she ko engage lo lat ke to ko ken ti chilo man ken kana gwana ken chatet wana lo chirami la mantama ka chalaro to lo da manukun kana gwanukun anyok chalaro yen la ba coat and code chalaro to bia family nukun bia ko ire shuje mante ka chen ka tok cha kon ngejo to lat awajen dinijan wa kabdu ko dor bo ngedu bo man dinijan sijan wa bi yikte ka shuk bo ke loj me sorry loj dana kebi ngwa je chen tegeten so kan doko team shi ka very important right there gina tama chiteka nyet mede dor de char kaje chiteka lot mede dor de kabu je chiteka tet mede dor de lat kaje amu kulo ngor jor tala dor okay ka gina ta ngejo to rewa mashuina shen okay ka mandien chuina anta mu goje mo mu gurum bi rogertin ki de rara de rogertin tama we mon ki ta siang kono ngugi mo de lar use ko de go gertin ke de ka kwen Jesus de ja gorde bina shit keji bina ba kwani kwen Jesus ke jinbo and de ye jako to de emele de gorde okay menwa so ala question mo na machiti jane jan gwade and men they use men da ka sab ka chiangan jia ga teten ko as we are speaking now ala population indeed we mon ki kokore ka gambele check population indeed ka gambele kendi al ka killer kamat kwani kamat tamne ja apchina chom no ko mo ke kering man
adwo bo mani mindi ndara kul rit adwo lesson min me dara kul rit ke jam dara kiko mi chigran kut chirana exabre loide kite mi baje chirana je mi kuji kon non de ro rit ki mi shidit mi cha ke da gwa mi shiling ya ka kiko mi cha wolo du la tok de ro rit ka di de mon me cha ke do ni di gore bi nek tu jen bi kamra ran di de mon ano kul gino to they use the chicken me dong they point at in there anak chicken de lat chim de kahambo chicken de lat ko so wa mala di wala runa jan bo bena ka di shi meton men martin ala kon use ala tema la randur let banganya dong run chebe take in fact ke chebe take ka go bena shi which make it very hard to be mugwana jan be lat chenke cha woti dia la to ko kentam la tege ger ke jentam bu kule pit ke jere te ko ci jan ala te ka gadaro gadama de ngije lu cha ngi ka kor gadama cha ngi ko tene te lo ko chen ay wa rawti ana gadma dabo go kore ma do ngani mo ngani kor gadma dabo bore ko na jis ba ngani to dana daga lat kum go chen so tato kende ten awalat kum go chira la den right ko anta ma mishiran je gelo kwana ka chika dong chirum ka doang dong la ka to di man di geo okay dong shigat mishi ngachang kwarkos dong cha man di che de geo okay dong me gan mu kushang kwarko dong da kwena man di ke da mo kamro den ka kane da kona da bunga den da bakon so ga da mo gan ma kan ngene ne ni cha ka shian ram ki dong bu bai ni shiang ko che shiang wa che technology che dit so ga di technology ga wa cha na cha ga lele cha ga ya but dia je shi jen lo da wa char ka dor dongran chen balas let ka dor okay so mugu ikono no la man char kona wa mi mugu abu kwena kos be yiglele be yiglas let but mi je wala kwena kos a delay but wala shaytan bi alla ko shaytan wa te ka tigman chalar to awa te Jesus che dei chung ne ke cha lo kwai chung ne cha ga lat gwa kel ka che dei jeng la ning jeng ne cha ga lat gwa kel sien ai wa so kan to mid de gran ke cha ngaran che der che de lele che de lat dera o chi rada dien chilus by the way min lu rada dien che man cha la lo to man kun wa ka lo to gwa kun ka lo da ramadi de chi o to da bo ke chi da mor chi but en ramadi mi dit a cham ku yebo wa be yik ter be yik kam du zanam chen ajana kule tuten go to mi cha ngai to cha kon ki ga chi mi chi lar chi ko cha kon ki ga re gar no veden ka jekte chi kon galat ke gwandon kan mandon dan te chi duher wa mi kon mun gome ke kon ko bi realize o cha no mi je kana la wa chi kon ko en ji chan je de la parwe so chi jan so mun non kon ko dita de na ko en Jesus de na ja kam lek ko che Jesus che jangun ka kuidu ka kuida ka kuina na content la ne to wi mon ko ba je lek ko ba kan te ga marewde ba je jek en je na gor kon okay gore message en jak mane lar ne ko an Jesus tin gor ke Jesus rere dien de kon ga ka jamo mu gi mu de lar ka gwa men de lar ke ne ti la ne ko an yi chu kar so ki anybody kon dial ko kon gat ko kon dial mata kon gi mon amen men de lar kon eni o chana rodan chum chana leti je chana ka fel en mi je ko no to grane chanan la ran mi je la ja to ko se le zibo gude yo la mi je ka nge na rodan bo ko kon apon bo ka wer ga ne chang dar chet ka mi je ro ba ka di ko di ja le ta lwa ba jiri mai en ne dial to won rol jo ne ke jen chang mo ne ke lu bia pa ke ten chang chi da o ka program gan jiang ne be je ya lu jar ar ten no ke tiam du ke je ni siang ko di de mu gwa ka ja ka loy ran ke te ko mi lingi di bu loy de te chang je loy de che ka mi chi kon lingo en o to milling a date a waba chain ji ke ba ger ni je jan danan te ka o de kwena kos de ja pan ka di chere ko mi kwena bible waba o loy du bo ba cha ko lo to wadi de more effective lon ke gwana jan lon ko jan wala ja tash okay a chang chi ket kare loy du de wi de par bo
ke jog ya bo chara gwa so to akena konden go ran go to delat imon okay chilote de long galwa chilote de go shi kon tiang ma kon le tiang kel kane dialen kontin la liang galwa karam kel ka gospel artist tin ne de kontin point ko ni Jesus ka did chimen chalen go te ga di dodien me belene nong yabo kacha di man yam jenja kamrara di de me mi kon linga ne bo nyokon tema ke gwasa me ane kweno kos tekel gaja biate kamal chilo da te sanda manun champos nyak kan nur youtube ki nur online youtube kweno kos tekel gaja chilo da te long gaja gwasa me kos posi yendia bye okay amen Agoy mi niindi agoy mi Talwa